Mga kamatuoran sa kinabuhi. Kadaghanang mga tao gustong ulog-ulugan kaysa magsulti ka og tinuod. Busa, ulog-ulogi na lang. Kung kinsa tong wala sa tapok, maugyoy tapik sa libak. Busa, ayaw gyud absent sa tapok para ikaw ang manglibak. Kung kinsa tong sipsip, maoy kasagarang mapromote. Pero kung imo silang pangutanon, dili sila sipsip. Concern lang sila sa ilang mga kauban o sa ilang company. Mga realidad sa kinabuhi. Learn to live with it.